米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O mitlaocay sa ay kafalis ulah no kawas， 上帝永恒不变的爱。Saligaka mapulong， 平安。Malatsay kita milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I Roma sakalima at sifang sakafalu at tusir suasa。Ikaw rila, yo ci rarauho kita i, mapatay ci Kristo to saki titaanan. Unini ko sa pahapinang no kawas i titaanan to ulah ningra saan。罗马书第5章第8节说：但是上帝对我们显示了无比的爱，当我们还是罪人的时候，基督已经为我们死了。Saligakaaw, awa ay ko tulas no ulah no kawas, saka sa ay pinaay jingra to jiraraway ataplaw, sa ay pilias jingra to rarimaay ataplaw. Pagkay ni ipipaorip ni Yes Kristo, mararir ko kawas misafaloh to orip no mita。的malafang zalay kita， 上帝有无尽的爱，他不拒绝有罪的人，也不离弃软弱的人。他借着耶稣基督的救恩，时时更新我们的生命，使我们成为圣洁。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw sa ay pinengneng kiso to raraw ato katatagsaan no urip ako. Layapan iso kako mala kaulahan iso wawa. Taharaos sa ay kafalis ko ulah iso itakwanan. Urasa ka, nanay o sa ay kafalis ko falucer ako misaicer mitier itiswanan. Jua，你不看我的过犯和软弱，你接纳我成为你所爱的儿女，你对我有永恒不变的爱，因此期盼我也以不变的信心，坚定的信靠你。Pakani itaramaan nay angangan nutapang si Yes Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamet no kawas kisu， 愿上帝祝福你。平安。